Svako jutro izađem i prošetam se obalom mora, a jesen u Kuvajtu kao da tek počinje. Vrijeme je lijepo i ugodno sa temperaturom od 25 stepeni u ovim ranim jutarnjim satima. Dok se šećem, razmišljam o doručku i sjetim se da već dugo nisam jela šakšuku. Neki tvrde da je nastalo u Jemenu ovo jelo prvi put, a drugi smatraju da korijene vuče iz sjevera Afrike, tačnije iz Maroka. Turci su ga usvojili još iz vremena Osmanske vojske i prenijeli originalni recept do Turske. Bez obzira na porijeklo ovoga jela, ovo jelo je zaista fantastično. I riječ šakšuka znači miks ili kad se nešto smiješa. Pa hajde da vidimo šta sam ja smiješala za svoj doručak. Na maslinovom ulju i malo maslaca sam prepržila mladi luk, može i obični luk ako nemate mladoga, i bijeloga luka i naravno crvene paprike. Dodala sam i ljutu papriku, a vi to možete da izostavite. Glavni sastojak ovoga jela je paradajz. Paradajz je izuzetno bogat bakrom i gvožđem i on se preporučuje svima. Kuhani paradajz ili paradajz prepržen na maslacu je puno zdraviji od svježega. Paradajz se preporučava u ishrani osoba koja boluju od šećerne bolesti jer snižava povišen šećer u krvi i također utječe na regulaciju masnoće u krvi. I za sami kraj, paradajz sadrži serotonin, hormon sreće, pa iz tog razloga značajan za osobe koje imaju problema sa depresijom i osobe koje imaju problema sa raspoloženjem. Zato vi napravite šakšuku za doručak i imat ćete super raspoloženje cijeli dan. Baš me interesuje jeste li vi probali ovo jelo, da li to pravite kući i želim vam ugodan dan i sve najljepše i hranite se zdravo. Ćao!